kuat berfikir hadirin waktu isi waktu hadirin waktu apa dunia yang keberjat berada pada sebulan di membahas sekretariat berada bahkan syukur kamu berkaitan guna nak kalian ini di sobat fikir kajian bahwa keberjat jumlah senang harga apply sahabatnya itu syukur berkurang lingkupnya ada di waktu yang kajian berawal hari ini kajian untuk lagu ini bertansi nak kita bernyata yang ikam dibayar pada council kembali yakti belang baru baka buat on account nak kita layanan kan pun nak hakalai tu tarik mentau kajian dia kumta awalnya mat kajian yang kamam tinggal pura full budget jauh senang anda apply besar nak terlihat sesuatu pada council kebayai pada nomen tu kecimbang tinggal nak kita itulah terlihat okey kebalokan pun kimat berihap dan mereka hadir berlakusan kalau kajian kepada jauh ke council hasywa mengambil hikmat kajian yang kamam tinggal senang anda apply besar Ngekuat berwarna hikmat kajian di kaki ni ikam pada council telah tunjuk haus dan anja mulai. Ketika kita ada korespon hamarai tepan soal lalah berpendak berlayu tu berbeli kaunai November anja takwa. Kayu aku mau neng dulu tak tunjuk bertuju yang ke hak mai anonsikan yang kini mensayo berbeli nation. Kajingtai berpentiu dari extension yang kamalan sebuah federal ke office building dulu lalah berpindah kan kajimang bisa nak excluded area but kajingtai berasa lama bisa nak rural communication grant yang kemarin community bagi orang serta jelas aku ini buat kajingtai kayu amosun bang ke market complex ada itu buat ketulis buat Bishop Small Maulai dulu kacing play ke dalam lihat syariah syoknor berdengkuram aku ide buat kacing air building permission buat hadir berkeserta deklarasi kalau penilai dan notification number UAU 73/2016 PT1/59 Keba tarik Februari Ahajar Kakulai ke Urban Affairs Department Jom Keserta Deklarasi Limba Communication number UAU.73/2016/PT/406 Keba Khatsan Tarik April Anja Kue kalau pernah bagi Autonomous District Council Jinlonggu Key Authority Ban Menteri Kam yang mereka building bylaws aja kue hapo lagi jom dijaga lain waktu dijaga bahas hapo kemudah. Executive Committee hasil Autonomous District Council lingba kapolri notice kepada apply tering Jun aja kalau pengguna ya Bekasi Hills Building and Structure Regulatory Authority KHBSRA kan sedang berfungsi yang kami clear building bylaws aja pathway nado kasih kelapa benar yang dipenting permission sedang berkai dari isu nado kenai kelapa aja pathway hadu bentar nadat berpulai di building permission kalau dari minggu yang ketemu terekam ke hasil building structure regulatory authority But kini ke executive committee kadang ia pun tuan ia kini ke tenat bagi community bagi jing yo alun nak kini ke building permission kan tintiu ia ke yo kini ke receive job council. Syongkro beruntung yang kuat bertintiu hakayin bagi hasil Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Amaja Way kelalon ke ai. But kalau kini ngai play serta jelas Berlimba ke District Council Affairs Department ke Council ku kelala instead bercina yang rules begini ladap kebesar kalau satan bantu inti fees
Lakalong balsiu ikitrajaka shikishnong kira kihima ne shakapsul. Ngakenan bahwa anda unsur kam burai terikaan kan warna jika jinggo renti yang kijulan kundau hapo urusan jauh ke kawasan. Syokra berdoa ke kawasan kelasnya berwarna jika kuat ke suba hati jaka sor berwarna kundau. Dan hari ini kita yo belajar dibuat jauh ke kawasan kelayo berlai isyuta hati seminar atau solid waste management hanova berdi. But kalau kecil tu, kalau syikat ikmiti, pada kecil terlang, berkisnong kira kihima, nila berkutrekam ya kene KHAB Solid Waste Management Act ahja atau. Nak tentang kuat kesubuhan kisnong kau berkamtamu kihima, akadima melihat nam tak kecil kuat kayu tu. Syukur berdoa. Kaunsel hadir bakalai bersyukur buat beliau untuk dibamde kasih lalu kelai jaj di jaj kasih tahu limbaga affidavit kalau kini ke kaunsel kelabumi ke notification hak syitarik ujun aja mulai kebakan yang dijingkut kelajai tahu limbaga affidavit klaim tayo jingkit nak office yang registration authority kat tunggu section KA juga KHAB Kasih Social of Lineage Act Katilais Pak dan Nyo. Kalau kebalahan bersyarat yang kecil pelajar. Nak kalian di council pelajar tu berkau syarikat Social Welfare Department bahkan tembel di Shiki kebabaklah atau Jimom bahkan Kasih Hills Autonomous District Kasih Social of Lineage Act Katilais Pak dan Nyo kalau ajat part, but ya kini lapar kopi syarikat District Council Affairs. Katun ke section Chipo Iway C Jom Kasih Hills Autonomous District Kasih Social of Lineage Act Katilais Pak Lepuno kalau kami ulo Kasih ajat syarikat part. Syarikat benar tentang kitip bahawa ukut usaha Kasih Hills Autonomous District Council dan dijaga di badan harga jenis kerja pun berkeasal. But yang belajar dan yang penting harga phase 1. But di badan sah kita banyak penting kalau harga phase 2 di belum ke lampi, ke bordual, ke nolak motor, ke dashboard, domrem, but ke blok 2. Ke sorkan dikelian ke bentuk yang ke HDC. Kung kawin na kinong ito na makongsan important stakeholder hak ni kajing pet for hak phase 2 bala pintok group yang Kasih Hills Autonomous District Council hak regional committee jom West Kasih Hills bat Rimpai district minta kajing plan bat kajing pembiang di ikut Islam kelayar Syasha bat nakaliak jom council kalau ai kajing terhilang kebapura bat hima ibadan badan kajian kerja pun berasal kini ke executive committee kan rutin bahaya dari rekam pelajar kajian perilang berserta deklarasi dan penciptaan bahawa hak kebadan penting umur usaha juga deklarasi pun ke paragraf atau 6 schedule dan kebalik semua hidalagi rumah dalam hak executive kejualan chief executive number syusyuk Kumuhan kini kapor ke council kalaipi bah la jelai drops hak jalan berbuat ikut sama bila luak hak cinterni jauh drops. Kunta ke council kalau kat bersyukur halar banyak tray mereka bat kita rasnam banyak rakam kalau kita sapian jauh drops hak isnam lejauh. Kumuhan syukur kema bah hak isnam belajar isnam arja atau akwe bat akwe aku Keserta jumlah pelakuan kisah 5 The 15 Finance Commission But House yang armajar atau akulai nilai opinian yang ke second installment jom usnam armajar atau akulai But the first installment jom usnam armajar akulai kepada kecairan pada kisah berasa equality Basyan Ninyok yang Kini executive committee itu kadang kecil pada dunia lah
office rekam bertumai hari syurong nang berkonsuk ia kait kawan kinontai baru kiba wonder kam office kumbalo repat kena office rekam jangka sorka but ia kali mensyukya ru da executive committee ban ia klan banyo ikacaka but kajira bisa dan sorka shushu ru ban pentrekam ia ke program portal kakung ke guidelines jangka 15 finance commission nang ba kanungan kejingkut haga jingkolai grant dari sorka mental ni final sekalian kejingni ba jingkul ibalok tuni harun kejingni kebenikong land revenue kejingni ha kali katuna kadai na kawa ai dan usi ibriu bakwa beribu benda dari mortgage di jaka dijoki hakiban baru ha kabogo jingko rekod di jaka kita ibriu ditubru yang kapisa baju bay dan sorta jela ha kadang jom kegeran nam tak pensil tulok di nombre jom land rekod but survey department but kecil yolun na kecil terekam dia kat Khasi-Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Hajar Al-Kuwait kebaar the forest kecil ini jingni ini kalau na kebaar belum iki major but minor forest produce ke royalty kebelum nak legal terpers but duit payday kecil tu jom kena executive committee pemerintah kalau bertunia tersa dan preserve di cloud kita baru yang belum dari catchment area di bahar ke council. Kepala Administration of Justice dan jingmang jingkuni nak kena kenal mereka kalau nak ikut fees but nak bagi di form sebab KWPD. Kepala market kejingkuni jingmi hangni kalau tang kebawa IY yaki arti ki yo jo council kata kayo la ikut bat kayo berni baru ye kejini kom ki baha ne ki wei pat ki yo ki badan ki hima per bat ni kemen du ba kejini yo na kani na terekam kan kam kiyo hakisnan ki barwan lingba ki yo ki ba la pentre ke council kumbala no shakma kepesan ketrip kejimi nak kali ketenat ausnam anaca apulai ka khamkiu bani isnam beladat kumbala ugi haka budget bat ya kejimang jingmi la khamkiu ausnam anaca apulai apusau to baturiu stationery and printing kejimang jingmi aku kali ketenat kalong nak bagi di forms di acts di rules bat kiwe kabanyo ka royalty or major and minor minerals kumba on shipment kemau ki bahar baka council kayo na kasorka jela kimlong ki babian namal bal shusio kindia adhoc nalo ke jingom yo jingtip nalo ke jinglom ke bashisha actual but ke bha ke badetok badyo now major and minor minerals hakabide pakani kapang ke executive committee kanya ibudin ya kini kam but kasorka kenal ba kejingyo kanlo kumbalama hak budget kepapra taxes on motor vehicles kejingki jingi hak ni kenal kadai kebaha atau council kadai berjo jom isnam berada bentuk group jom isnam nak sorka bat yang kini ke kamu ke council kelabudin bat kalangan yai budin kepakendai taxes on profession berkiwe-kiwe. Kejingmang jingmi hako kini ketena. Kalau yang kebawa ke council terkini nanti Bandung nak beritahu senam anaja apulai apusam. Ke council kini yale bandung klan yang kini ketena terekam. Kenang ba kejingmi kan kamkir. Kebawa kendai civil works and development. Kejingmi hako kini ketena. Kalau bawa lagi grants kiba sokrat kami. Kalau dia ai kat kibadan dewan yo ni ka 15 finance commission nakam ta ikam penroi per job council kentuku ikiran kibagi community banyo na sorka jela kaba khwe miscellaneous receipt ke jingmang jingni ako kani katna ka kentuk ya ka bha job council
naki ilaka bat iwe kuma lapuni haka budget. Kabakaka grant and aid for protection of tribal land and interest. Hapo kani katanan lapuni ru kum kajimi kabade grant and aid na kamta siu ya katulok joki nongre hapo kani katanan rekam wala isnam kibladar kesorka kam shumala pelacu ya grant Nilai house nam anaja akwe akwa nilayok dia ni kini geran. But ni kemilan tiru ba yang house nam gintan yok dia. Kabak hatlai revenue from toll. Kumba kalau mentah kajing jimi nak kini ketela kalau nak kabak IY yaki do ki tolls toll gate kiba executive committee kala ibet ban IY but nak kajana taxes on animal. Dekaba Katsau, Khasi Hills Building Structural Regulatory Authority. Kumba Lakadau Hashwa. Bakadi Katanak Bakmai Lapeni Jimi. Ya kaba Council Kakmi Lenti. Banjua Lum Hakaba Menteri Kam Ya Kani Katanak. Ini poin Syekwede Bakadi Kenul. Kabandingkong Grant Number 1 General Administration Department. Kajingmau Pisah. Kalau kini katakan mereka kalau mensiu itu dok ki officers, ki staff, ki members, ki executive committee, but advisory committee, but mikweru ki jingkat kam. Kajing siu ki pension, but gratitude ya ki nomtre, ki bala shokhan, but ki bala tratno, nalor nanta lamangku, naga betake ilaka administration. But kibai ki jingkulut kakum ki jinggawa jukakam kumbapa hausna kupaladan. Kabaa Grant Number 2 Law Department. Kajingman hapo kani katanan kalau mensiu tulok ikinokre but kibai ki jingkulut hapo kani katanan rekam. Kabalai Grant Number 3 Revenue Budget and Finance Department. Kani katanan rekam kakentuk du ikinokre kalan survey professional tax mines and mineral, water resource, fisheries, Khasi Hills, building, structural regulatory authority, Katana Trikam, Kebarang Syukurmi, Mai, apa kini kesenam, kumbala pulau Syukmat Bakti Grant Number 4 Forest, Kajingmam, tingkat, kalau menakam tak bersiu, kitulok, kinombre, ke Forest Department, Bakti Kijingdakam. Grant Number 5 Administration of Justice and Judicial Department. Apa kini katakan kajing penurut kalau nak minta ketua di Judicial Officer di nombre di bagian kubu di badan Hanongko but Announcement Branch Office. But kini kijingkan jauh kini katakan. Grant Number 6 Legislative Department. Kajingman penurut hakani katakan kalau nak minta ketua Chairman, Deputy Chairman, Leader of Opposition, di dekat ke council, officers, di staff, but dijingkan jauh dari ke department. Grant Number 7 Education Department. Kajingman kisah nak ke tenar kalau ban ajingerap ni financial assistant Sheikh School kiba ke executive committee ke ibet but idan kam berbentuk group yang ketulok di nombre berasa hak ke tenar rekam. Grant Number 8 Civil Works and Development Department. Nalor ketulok joki nombre hapo kini katakan rekam. Lamang pisah pelut hak bayi bat di kampung Roy. Ban Shnai EM Office Joki Council bat jingkut rekam. Ya jingkut rey kepisah kemayo nak 15 Finance Commission. Kajimam jingkut kalau lu nak minta berbentuk schemes di badan sah nak grant joki excluded areas yang kawa wilayah dia habis dan belajar. Grant Number 9 Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest. Kejumlah penurut akan tenang rekam. Kalau bersiu tulok ikinombre kepada akan department. But kiwei kejinggalkan. Syokno berdengram mentang lapoi syekakut jauh kejingkan kejongan. Balatulah kok kenigayin berdengram bahkan ni executive committee kan om syonghan berbuat ikilah kelenti Panan kentil ya kayo kepada juga council. Ban penbahai kimpon mereka. Ban baik penyan kijing penlut bayade ban long barabol kebaan ka masyarakat ini transparent. What
jingmang ya ka jingpenut kalau bahwa aspa san lai turun khatala san tundai ja luspa tundai ko ka kham he hindia ya ka jingmang penmi kalau aspa san lai turun khatala sau ja luspa shiko sahisian pa na ai play biar ki shomna program ba ya ba ki khat jo ka yin ba ka jingda pa ba punya menjur lang ya ka jingmang tingka budget ba banyak trailer ba ka executive committee hak berkentiu ya ka kau jo ka kau